Abanyakubahwa ba visi perezida, abanyakubahwa abasenateri, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ya 72 agace ka mbere n'aka gatatu, inama za buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ziterana mu gihe cy'ibihembwe bisanzwe n'ibihembwe bidasanzwe. Ibyo bihembwe bibera ku matariki yateganywa mu itegeko ngenga rigenga imikorere ya buri mutwe w'inteko ishinga amategeko. Kandi itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena mu ngingo yaryo ya 38 riteganya ko Sena iterana mu bihembwe bitatu bisanzwe, kandi buri gihembwe kikamara amezi abiri. Igihembwe cya mbere gitangira ku itariki ya 5 Ukwakira. Iyo ngingo ikomeza kandi ivuga ko iyo umunsi wa mbere cyangwa wa nyuma w'igihembwe atari umunsi w'akazi, itangira cyangwa isoza ry'igihembwe rishyirwa ku munsi w'akazi ukurikira. Niyo mpamvu banyakubahwa, uyu munsi tariki ya 6 Ukuboza dusoza igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 cyatangiye ku itariki ya 5 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2021. Muri uyu mwanya ndagira ngo nibutse ibyakozwe muri aya mezi abiri iki gihembwe dusoza uyu munsi kimaze. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, Sena yakomeje gushyira mu bikorwa ibijyanye n'inshingano yayo y'umwihariko mu bikorwa byayo byose. Hari kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, kwemeza no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kungurana ibitekerezo n'abahagarariye guverinoma, gusuzuma raporo z'ibikorwa bya komisiyo z'igihugu n'inzego za leta zashyikirije inteko ishinga amategeko na Sena by'umwihariko. Hari n'igihe abasenateri basura abaturage. Muri ibyo bikorwa byose bazirikana amahame remezo. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura imikorere y'imitwe ya politike, nibutse ko inteko rusange yagejejweho raporo ya komisiyo ya politike n'imiyoborere ku gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Ku birebana n'inshingano yo kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, mu gihembwe dusoza uyu munsi Sena yemeje ishyirwaho ry'abayobozi babiri bakurikira. Hari Bwana Kamuhira Alexis wemejwe nk'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Hari kandi Madamu Mutoni Gatsinzi Nadine wemejwe nk'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Ku nshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma hakozwe ibi bikurikira. Ku bijyanye no kumenyesha inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma, akaba ari igikorwa gihuriweho n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko yagejejweho na Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ibikorwa bya guverinoma bijyanye na gahunda yo gukingira abaturage COVID-19 ndetse n'ibijyanye n'ubukungu. Mu bijyanye kandi no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma by'umwihariko, inteko rusange yagejejweho raporo zikurikira. Hari raporo ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano ku gikorwa cyo kungurana ibitekerezo n'uhagarariye guverinoma ku bijyanye n'uruhare rwa ambasade mu kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi bibera mu mahanga. Hari kandi raporo ya komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari
ku gikorwa cyo kumenya ibikorwa mu guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Kuri izo raporo zombi hemejwe imyanzuro yashyikirijwe guverinoma. Ku bijyanye na raporo z'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu cyangwa inzego za leta zishyikiriza inteko ishinga amategeko raporo zazo, inteko ishinga amategeko yagejejweho raporo zikurikira: hari raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2022. Hakaba raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta by'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2022. Twagejejweho kandi raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2022. Hari kandi raporo y'ibikorwa by'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere by'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2022. Twagejejweho kandi raporo y'ibikorwa bya Banki Nkuru y'u Rwanda yo kuva ku itariki ya 1 Nyakanga 2020 kugera ku itariki ya 30 Kamena 2021. Kuri iyi ngingo nkaba nibutsa ko komisiyo zatangiye gusesengura raporo z'ibikorwa by'inzego tumaze kuvuga, zimwe zikaba zaramaze gusuzumwa, hakaba harimo gutegurwa raporo. Ku bijyanye no kwemeza inyandiko mvugo n'inyandiko zivunaguye z'inama z'inteko rusange, hemejwe inyandiko mvugo 15 z'inama z'inteko rusange zirimo n'izo tumaze kwemeza mu kanya, n'inyandiko zivunaguye 9 zirimo n'izo tumaze kwemeza mu kanya nazo. Mu bindi byakozwe banyakubahwa, nibutse ko inteko rusange yagejejweho raporo z'ubutumwa mu gihugu no mu mahanga zikurikira: hari raporo y'ubutumwa mu mahanga ya nyakubahwa perezida wa Sena n'intumwa yarayoboye bagiye muri Vienne muri Austria kuva tariki ya 5 kugera ku ya 9 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2021. Hari raporo y'ubutumwa Senateri Umuhira Adrien na Senateri Niyomugabo Cyprien bagiyemo mu karere ka Nyamagabe n'Akahuye kuva ku itariki ya 30 Nzeri kugera ku ya 2 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura IPRC Kitabi na IPRC Huye mu rwego rwo kureba uburyo ibijyanye no guteza imbere uburezi bufite ireme bifasha abanyeshuri guhanga umurimo uko ibyo byifashe. Hari raporo y'ubutumwa Senateri Uwera Pelagie yagiyemo mu karere ka Nyamagabe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 9 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2021 mu gikorwa cyo gusura imiryango ibarizwamo abana b'abangavu babyaye batewe inda z'imburagihe bafite abana batarageza ku myaka 5. Raporo y'ubutumwa Senateri Umuhira Adrien na Senateri Niyomugabo Cyprien bagiyemo mu turere twa Nyamagabe na Huye kuva ku itariki ya 30 Nzeri kugeza ku ya 2 Ukwakira mu gikorwa cyo gusura PRC Kitabi twayivuze kandi batugejejeho raporo mu nteko rusange. Hari kandi raporo y'ubutumwa Senateri Dusingizemungu Jean Pierre yagiyemo mu turere twa Nyarugenge na Gisagara kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 8 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura ibikorwa biteza imbere abaturage baturiye inganda muri utwo turere. Twagejejweho kandi raporo y'ubutumwa Senateri Umuhira Adrien yagiyemo mu turere twa Kamonyi na Huye
kuva ku itariki ya 8 kugera ku itariki ya 10 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura abageze mu zabukuru bibumbiye mu itsinda ryitwa Sindagiza. Twagejejeho kandi raporo y'ubutumwa Senateri Mureshyankwano Marie Rose yagiyemo mu turere twa Nyabihu, Rubavu na Rutsiro kuva ku itariki ya 29 Nzeri kugera ku ya 1 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo kumenya imibereho y'abaturage batuye mu midugudu y'icyitegererezo n'ibibazo baba bafite. Izi raporo abasenateri bagize icyo bazivugaho ndetse bafata n'imyanzuro. Abagize Sena kandi bitabiriye ibikorwa bitandukanye bikurikira. Nibutse ko abasenateri bose bagize umwiherero wari ugamije kubaha uburyo n'umwanya wo kuganira kuri Ndi Umunyarwanda. Abasenateri bitabiye umuhango wo kwakira indahiro zugize guverinoma n'abandi bayobozi. Hari kandi abitabiriye inama nyunguranabitekerezo ku ruhare rw'abikorera mu gukumira no kurwanya ruswa. Hari inama ya 17 y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bya Afurika biri mu muryango wa Commonwealth. Habayeho amahugurwa ku mikorere ya parliamentary diplomacy mu nteko ishinga amategeko. Hari ibikorwa byinshi by'amahuriro ageze inteko ishinga amategeko bitandukanye banyakubahwa mwitabiriye. Twibutse kandi ko Vice Perezida wa Sena Honorable Nyirasafari Esperance na Honorable Dushimimana Lambert bitabiriye inama y'143 y'inteko rusange ya IPU yabaye ku itariki ya 26 kugeza ku ya 30 Ugushyingo 2021 ikaba yarabereye Madrid mu gihugu cya Espagne. Kuri birebana n'ibyakozwe n'izindi nzego za Sena, nagira ngo nibutse ko inama y'abaperezida yateranye buri kwezi nk'uko bisanzwe isuzuma ingingo zinyuranye zijyanye n'inshingano zayo. Biro yakomeje inshingano yayo yo kuyobora imirimo ya Sena no gukurikirana imikoranire ya Sena n'izindi nzego, ikaba yarateranye buri cyumweru. Biro kandi yakomeje kugira inama no gufasha abakozi kurushaho gukora imirimo ku buryo bunoze. Turashimira urwego rw'imirimo muri Sena rwakomeje kunganira abasenateri no kubafasha kubona ibyangombwa bikenerwa mu mirimo ya Sena ya buri munsi. Mu rwego rw'umubano hagati ya Sena n'izindi nzego muri iki gihembwe cya mbere dusoza uyu munsi, biro ya Sena yakiriye abashyitsi bakurikira. Hari Bwana François Kenville Dumont uyoboye High Commission ya Canada. Hari Nyakubahwa Won Chai, ambasaderi wa Korea y'Epfo mu Rwanda. Hari Nyakubahwa Francis Nzwidamilo Mudenda, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe. Hari Nyakubahwa Musondo Konsiyake Amos, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo. Nyakubahwa Omar Ali Douar, British High Commissioner mu Rwanda. Hari Bwana Kamuhira Alexis, mugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Hakaba Madame Amadou Abudu Awa, Épouse Nana, umuvunyi mukuru w'igihugu cya Togo, nawe wakiriwe n'ibiro bya Sena. Banyakubahwa ba Vice Perezida, banyakubahwa abasenateri, sinasoza ntabashimiye ubwitange n'umurava mwagaragaje mu mirimo mwakoze muri iki gihembwe. Nkabagira ngo nongere rwose bibashimire mwese kandi mbonereho kubasaba gukomeza uwo murego. Ikindi ngira ngo nibutse nuko tugiye gusoza igihembwe mu kwisi habonetse ubwoko bushya bwa COVID-19, tukaba nanone dusabwa gukomeza kwirinda
tuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza n'ingamba zijyanye no kwirinda nk'uko guverinoma yazishyizeho, byaba aho dutuye n'aho tujya. Banyakubahwa, ni kuri ayo magambo nsoreje ijambo ryanjye ntangaza ku mugaragaro ko igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 gishojwe. Murakoze, nongeye kubashimira. Banyakubahwa ba Visi Perezida, banyakubahwa abasenateri, ingingo zari kuri gahunda y'inama z'inteko rusange y'uyu munsi tumaze kuzisuzuma zose, nkaba mbashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.